Ikonyin, iko utoro akaka ntem. Ekombicha ntukun, uwaya. Iba netete efiom. Efia enyon eri esa. Enyon eri ikpe utok. Ani bre emi kaka, uwaya. Ofiong ayi akon akpan. Fiak di bre efu. Ani edi fon inana mbuk. Uya edi nana ekpri ndu, uwaya. Eme adiaga okpodok. Odong ada di afiak edem. Kuyak mmo ebiang afi. Tie kufok kpemen, uwaya. Ikwo otu okom. Adiaga ete abri. Ima isitre ki yaresa. Edi yaresa ima idak ini, uwaya. Esien uru nwan etinyin. Edi eyen biedeka. Oyom di woro nyong mo. Efiom se nte eyen uka, uwaya. Ntokon oyi so ndiok edu. Ododop mmong akwa udem. Iko omi ododi yaresa. Adi ikutiene mmo fiak edem, uwaya. Ntakwa ikwo okofioride ke ikwo sie okori iban ami kied. Mmo ema ekop enyuñ eyere. Edi baba owo mmo kied ikenyimeke aba ndifiak ñwọñọde. Ñwọrọ ndibre oro nte enye ekebeñede mmo ndinam. Kini emi nwan ami ama ọkọkwọ ikwo emi ama. Adi mi ikwe nte iban oro ewọrọde edi. Enye nko ama adak ada ke ikpak esip ọkọm efi ekpo unyọñ ọwọrọ. Efiom ikakpaha ndiduk esip esa ndifiok sikebede do k'otu iban esie. Edi ọsukhọde ọkʌbọ ke okpokoro emi ekedoride mmin eno enye eyem mme ufan esie ndinwoñ ede. Ntem ke mbre ikombitiad ntokon ekesim utre esie ntime. Ikọ nnyin urua efen iditọñọke ọyọhọ ibud ita emi ọdọhọde ete akamba iduọ. Itọñ uwem ọsọñ mfo esọsọñọ ke mkpañ utọñ. Mbọhọ ema enyuñ esuan koro mbuk enem eti. Abasi ọdiọñọ afo.